Gamit ko na. Asang-sang Talikod. Ah? Pero hindi gamit ko talikod. Lukataman. Ay, dapat igay ko karinan. Ay, agya ka dito alda? Well. Hindi yung mga gamit. Pinakat natin gamit. Happy birthday to you! Happy birthday! Ano, surprise na? Wow! Ang ganda! Sure! Ay! Lala! Apit na. Okay, agalakat lighter si Kang. Ayun na, yung kwan mo, yung tawag dito. Wait lang, may sumagamit na natin. Ala, parang... Oh, 1, 2... Maya! Alis! 1, 2, 3... Si Ali yan. Ni Ali yan. Isang sweldo ko yan ng month. Oh, 1, 2, 3... Picture nga kami! Isang sweldo ko yan ng Happy birthday, Mama. Thank you. Love you. Oh. Thank you. Ah. Itag dito kanyak na kita. Wow. Agwish ka pa ikanumit ate. Time ko at kapita. Sabi mo, happy birthday, Banji. Nag-freeze lang talaga. Yun na. Si Banji, wait. Ay, Mama. May sabon. Wow. 1, 2... Yay! Yay. Picture natin. 1, 2, 3. Isa pa 1, 2. Wow. Wow. Alas na lang. May pick lang